Għall-ewwel darba pajjiżna qed jospita s-summit tal-kultura fejn fih qed jippartecipaw aktar minn 400 delegat minn 80 pajjiż differenti. Tul il-ġurnata tal-erba' saru bosta diskussjonijiet u anke workshops li jippromovu l-element kulturali fuq pjattaforma globali. Din hija s-sebgħa edizzjoni ta' dan is-summit li qed timmira li jkabbar l-aċċess kulturali filwaqt li jipprovdi aktar tmexxija effettiva fis-settur. Annabel Stivala, chairperson tal-Kumitat Lokali ta' dan is-summit, spjegat kif dan huwa opportunità biex Malta tikseb aktar promozzjoni fil-qasam tal-kultura. Fil-fatt interessanti illi apparti l-ewwel darba f'Malta ilu ma jsir fl-Ewropa l-bosta snin għax qabel sar ġo Santiago Ċili u qabel sar Melbourne fl-Awstralja. Allura ilu għal-bosta snin ma jsir fl-Ewropa u b'dan il-summit trattajna ħafna culture leaders mill-Ewropa. Il-networking kulturali, realtajiet Ewropej u l-messaġġi tal-ugwaljanza huma fost it-temi fuq l-aġenda tas-summit. Dwar ir-rilevanza tas-summit tkellem Peter Jenkinson li qed imexxi ħabb kulturali f'pajjiżna. Yeah, this is a pop-up creative experiment bringing people from across the world. With others in Malta, we've helped convene it and bring people together to collaborate over a very short period and work with the conference delegates at the Global Summit to demonstrate that nowadays most of us are choosing to work as collectives together and not just on our own in isolation. And that's where the real change in the world is going to come from the bottom up and not from the top down. Fost dawk li attendew għall-laqgħat li saru l-erba' filgħodu kien hemm ukoll il-Ministru għall-Kultura Ewwel.